1, 2, 3, come on. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Min kulli dhanbi ajamtahu amadan aw khata'an aw syiran aw ninatan aw sabiratan innaka antal ghafurud dunubi fatal qulubi satar uyubi kasabul qulubi wa atubu ilaihi minaz dunubi allazi alam wa minaz dunubi allazi la alam innaka antal alamul qulubi wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Nah, terus kenapa toko? Cara ambil sudah. Terus kenapa? Ini perasaan saya. Kamu tak berdua yang jadi juga bicara. Ini pada isinya tadi kunci. Jadi. Buka. Ya Nabi. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullahi alaika. Anta samsun, anta badrun, anta nurul fawqa nuri, anta iftiru wabali, anta isbahu suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullahi alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullahi alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullahi alaika. Ya Habib salam alaika, ya Rasul salam Samsun, anta badrun, anta nurul fawqa nuri, anta iftiru wabani, anta
miftahus suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min kulli dhanbi azantahu amadan aw khata'an aw syiran aw ninatan aw sabiratan aw kabiratan innaka antal ghaffarud dhunubi fatal qulubi tasal qulubi tasal qulubi wa atubu ilaihi min dhunubi la alam wa min dhunubi la alam innaka antal alamul ghuyubi wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Saya makan apa ya? Siapa apa ya? Tidak uang lagi. Masih ada oncen. Yang pegang tadi. Yang boleh maki-maki, yang boleh marah-marah dengan bapak, yang boleh melawan. Adik. Saya bilang kalau Tete kalau yang itu nanti bagian yang hijab itu Tete mesti nanti 2 jam baru pakai nangka. Yang itu sama.